Undur. Relax. Natang ke apa, Syak? Tak tahu. Benda ni aku nampak tadi. Ada lagi, Syak. Ada lagi, weh. Kat depan terus. Kau tahu dia apa ni? Subhanallah. Belakang. Woi. Syak, tak apa-apa, weh. Relax. Weh, benda apa, Syak, tinggi, weh? Tinggi siap. Benda apa, Syak, tinggi, weh? Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar, tinggi, weh. Woi, tinggi, weh. Jelaskan diri kau lagi. Ya Allah, Jak, kau nampak tu, weh, depan hitam. Depan hitam tinggi, weh. Aku dapat ni. Depan hitam tinggi, weh, subhanallah. Wah, ya Allah, ya Rabbi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Woi. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Jap. Apa dia? Kau nampak tu? Mana? Putih. Woi, ya Allah, ya Rabbi. Subhanallah. Subhanallah. Dia terbang siap. Ya Allah, ya Rabbi. Dia terbang siap. Hadirkan diri kalian. Di mana saja yang kalian berada, maka munculkan diri kalian. Munculkan diri kalian dengan apa saja yang kalian ada. Mari. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kat tepi api tu benda apa, Jak? Dekat tepi api tu benda apa, Jak, yang terapung, Jak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wow. Ya Allah, Rabbi. Weh. Tuh, dia naik atas terus. Naik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'shu 'an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami adakan baginya syaitan, yakni yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Alright. Mari guys. So saya tak tahu tempat ni kat mana. Saya baru first time sampai. So ini adalah, Kau dengar. Aku dah jumpa tadi terus. ini location ni Ajak yang bagi kat saya. So thanks kepada Ajak 007. La ilaha illallah akbar. Jadi malam ni guys kita berada di sini. Kepada DZP ni dah lokasi baru kan. Lokasi baru. Oh. Pokok goyang siap. Pokok goyang. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey geng, assalamualaikum semua. So hari ni kita berada di sebuah tempat yang diberi nama Hutan Pusaka geng. Hutan Pusaka. Hutan Pusaka. Tempat ini diberi nama Hutan Pusaka oleh orang-orang yang terdahulu yang dah masuk di sini. Di sini pernah terjadinya kepada viewers Daus yang belum tahu, di sini pernah terjadinya dua kes iaitu pernah dijadikan tempat hiking satu ketika dulu dan pernah terjadinya satu kes kematian kepada dua orang pendaki yang masuk di sini. Dan setelah itu sedikit demi sedikit tempat ini telah dikosongkan sehingga ke hari ini. Okey. Dan dalam masa yang sama, siapa yang pernah melihat saya explore di sini pernah berlaku penampakan seperti lembaga hitam bermata merah yang saya tidak pasti apakah itu. Sebentar tadi baru saya terjumpa sekali lagi geng.
Yang mana ada dalam live saya tadi korang nampak, yang mana dalam Daus tadi mungkin belum nampak. Okey, so hari ni doakan kita dimudahkan urusan dan baik-baik, semoga dijauhkan daripada segala malapetaka dan bencana, insya-Allah. Okey geng, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, let's go, come on. Bantu share, bantu tap screen, bantu pangkat dan bersama geng, bantu gerak-gerakkan tas saya geng, insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Tadi ada pokok goyang. Pokok kat sini goyang tadi. Pokok kat mana siap goyang tadi? Pokok kat depan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La haula wala quwwata illa billah. Ya, aku first time tau sini tak. Okay, tak apa dah. Dia tempat dia jalan-jalan kat sini dah, kalau kau nak tahu. Jalan di sini banyak sempang dan ujung sana ada dua bukit. Naik satu bukit lagi. Oh ya. So kalau larat boleh lah kita pergi situ. Kalau tak larat kita main bawah ni je. Tapi bawah ni pun dah padu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ya rijal ghaib ya ma'syaral jin aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa yuhiqqullahu haqqan wa bikalimatihi walau karihal musyrikun walau karihal mujrimun. Sekalian kamu yang berada di sini, maka kalian perlihatkan, perjelaskan, perwujudkan diri kalian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idh ramaita wa ma ramaita idh ramaita wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Assalamualaikum ya rijal gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Was samawati wal ardi. Allahumma alaika wasyar. Kau kenapa kau? Tak ada apa? Ha? Tak ada apa. Pam. Kau jangan ketawakan aku, boleh tak? Pam. Ha? Pam. Jangan ketawakan aku, boleh tak? Ada je benda kau nak menyakat aku Bismillahirrahmanirrahim. Was samawati wal ardi. Allahumma alaika wasyar. Wahai zat yang menciptakan jin dan manusia, aku menyeru di sebalik alif lam mim dan huruf jam di balik huruf ja. Dan tidak aku menduakan Tuhanku dengan sesuatu. La yusrikul birabbil ahad. Dengan asma Allah yang maha suci, aku menyeru kalian sang penunggu tempat ini dan juga penghuni tempat ini. Dia jin jalal jaltul jajalat. Allahu Akbar. Kau dengar tu Abang Bashir seru kau. Dah lah oi. Terus. Ada orang ke? Ada orang ke? Hilang dah. Assalamualaikum. Ada orang ke? Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zahilah kalian, menjemalah kalian daripada setiap penjuru yang diseru, agar kami bisa melihat dirimu dengan lebih nyata dan jelas. Weh, awal sangat ni weh. Bismillah walhamdulillah la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kau dengar Daus? Kau dengar suara tu? Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Innahu min Sulaiman wa bismillah. Okey, kita depan lagi Daus. Kat depan tu ada satu simpang. Depan mana? Kat depan tu ada satu simpang. Dia ada satu simpang pertama dan simpang kedua. Ni ada kereta terbakar ni. Aku rasa ni kereta curi lah ni. Tak tahulah kau. Aku rasa ni kereta curi ni. Diorang letak kat dalam hutan. Diorang biar je kat dalam hutan. Ni kereta curi ni. Terus nangis.
Dia kereta lama lagi. So maknanya dekat sini memang tempat orang lerai barang geng. Tempat orang lerai barang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Innahu muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oi. Undur. Relax. Natang ke apa siap? Tak tahu. Benda ni aku nampak tadi. Natang ke apa weh? Bukan binatang dah. Bukan binatang. Aku dah berapa kali nampak. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kalian mari. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia macam umpama nak nakut-nakutkan kita tau. Semalam aku masuk seorang kat sini, benda ni aku hadap. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Innahu min sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ya rijal ghaib ya ma'syar al-jin. Jikalau kalian ada di sini maka kalian perjelas sekali lagi diri kalian. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Maka perjelas sekali lagi diri kalian dengan seukur mampu wujud diri kalian seinci pintu. Berdiri kalian jikalau mampu, tunduk kalian di bawah payunganku. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma alayka bashar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadir? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengar pokok goyang. Dengar. Allahumma salli. Berbunyikan lagi. Innahu musliman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tak kau ni binatang ni. Bukan Daus. Kalau binatang dia dah kejar kita sampai dapat. Ini bukan binatang ni. Kalau binatang dia dah kejar kita sampai dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pokok goyang. Hati-hati kat atas tu, hati-hati. Kat atas hati-hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Bunyi binatang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Aduh. Ada melintas weh. Ke atas. Ada melintas putih. Ke atas. Ada melintas putih. Ke atas ya. Siapa nampak? Lagi? Alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allahumma salli. Oh. Oi. Allahu akbar subhanallah. Oi, kat atas weh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terbang laju betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dah laju siap dia terbang atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Lagi? Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Weh, sini jalan pergi mana tak? Kita pergi naik bukit. Ini nak bukit? Jalan rata? Jalan rata depan dia ada simpang blok kiri. Okey. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina. Ayo, berjelaskan diri kalian. Perwujudkan diri kalian Subhanallah. daripada pintu-pintu dan jendela yang telah dibuka, agar aku bisa melihat dirimu dengan lebih nyata dan jelas.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa. Kita tengok depan lebih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana saja kalian berada, maka kalian munculkan diri kalian. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hadir? Depan tu simpang blok kiri tu. Sini. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan hanya setakat suara. Permainan untuk anak-anak kecil. Subhanallah. Zahirkan kalian menjemah kalian daripada setiap penjuru yang diseru. Agar kami bisa melihat dirimu dengan lebih nyata dan jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Hati-hati dah. Jalan kat sini dia boleh menjemur tiba-tiba tau. Kat tepi-tepi pokok ni. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. La haula wala quwata illa billah. Walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari. Mari kalian perjelaskan lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Bunyikan lagi suaramu. Perjelaskan lagi suaramu. Kau dengar bunyi suara tu? Ya. Dengar bunyi suara tu? Hadir? Allahumma salli ala sayyidina. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illallah huwal qayyum. Jadi jalan dia tu. Hati-hati simpang depan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Samawati wal ardi Allahumma laika bashar. Kita tinggi kamu geng. Bashar geng kamu geng. Sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu dia jalan keluar tu. Ini dah jalan keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Atas pokok pun kau kena tengok tau. Sebenarnya aku nampak dia bergayut atas pokok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi kalian mari. Jelaskan lagi diri kalian. Assalamualaikum. Allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar. Ayo. Zahirkan diri kalian. Mari, perjelaskan lagi. Wujudkan diri kalian.
daripada pintu-pintu dan jendela yang telah dibuka. Agar aku bisa melihat dirimu dengan lebih nyata dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Tempat ni tiba-tiba berkabus eh. Tiba-tiba berkabus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati senyap ni betul. Kan tiba-tiba menjema kat depan nanti kamu. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum. Aku berikan setiap sudut namamu kuseru, setiap pelusuk namamu kuseru. Perjelaskan diri kalian, perwujudkan diri kalian daripada pintu-pintu dan jendela yang telah dibuka. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kau nampak macam benda terapung? Tengok geng, tengok kat tempat tu. Mata dia. Ada benda terapung weh. Weh, terapung kat atas tu. Weh, Kat tepi pokok tu. Allahu Akbar. Kat tepi pokok tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Mata dia. Muhammad wa sallam. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Weh, benda yang sama ke? Allahu Akbar. Ya Daus. Ya. Benda ni lah. Hati-hati dah, hati-hati. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atas boleh naik tak? Atas boleh naik? Boleh. Hati-hati boleh. Allahu Akbar, bismillah. Astagfirullahaladzim. Kat atas Daus. Kat atas. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Suara tu beratas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh naik ikut mana ni? Allahumma salli ala sayyidina. Sini tepi ni. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Lagi kalian mari. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi terus. Allahu Akbar. Lagi kalian mari. Assalamualaikum. Wujudkan lagi. Assalamualaikum. Perjelaskan lagi diri kalian. Ya Rijalul Gaib. Memang ada bunyi binatang. Matal gaib. Was-samawati wal ardi Allahumma alaika basyar. Memang ada bunyi binatang Dengar. Atas tu Dos. Dengar. Atas tu. Dia jaga Dos. Dia jaga. Pokok dia goyang. Goyangkan lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Perjelaskan lagi. Betul ni, pokok atas ni bergoyang ni. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lagi. Jangan setakat suara. Permainan untuk anak-anak kecil. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. La ilaha. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ayo.
Goyangkan lagi. Bismillah. Lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah, jauh ke atas terus. Bismillah, walhamdulillah. Allahu akbar, bismillah, walhamdulillah, la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Lagi kalian assalamualaikum. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillah. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul Allah qayyum. Rabbi. Allah Rabbi, jazakallah. Allahu akbar. Bismillah, walhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus. Tengok pukul. Tengok pukul tu. Depan. Dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengar. Depan kau. Lagi kalian mari. Tak tahu lah. Aku tak tahu. Atas ni tinggi tau. Sikit dia. Nak kena manjat. Kena manjat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terima kasih. Semoga berhasil. Tadi senyap betul ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kalian assalamualaikum. Perjelaskan lagi. Dengar. Aku rasa di bawah tu terus. Weh, macam susah weh. Terus kat atas ni. Kat atas ni kalau jatuh susah. Macam makin meninggi. Atas ni kalau jatuh susah. Balik. Lagi assalamualaikum. Assalamualaikum.
Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadirlah kalian, menjemalah diri kalian daripada setiap penjuru yang diseru, agar aku bisa melihat dirimu dengan lebih nyata dan jelas. Maka perjelaskan lagi diri kalian. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo! Jangan yang setakat suara. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inna al-Islam wa bismillah. Terus ke atas. Ada dua. Ada dua, Ros. Ada dua, weh. Bismillah. Ada dua? Ada dua. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la ilaha illallah Rasulullah. Hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Subhanallah, subhanallah. Ada dua. Bismillah. Oh, ada dua rupanya, siap. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la Sabar. ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ayo, lagi. Munculkan lagi. Tak, tadi bukit ni yang kita naik tadi. Yelah, bukit ni kita naik tadi. Tadi masa kita naik, tak ada. Kita dah turun border. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia masih ada kat tattoo lagi, ha? Allahu akbar. Masih ada kat tattoo lagi, ha? Ayo! Siapa gerangan kau yang sebenarnya? Adakah binatang ataupun makhluk lain? La haula wala quwwata illa billah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sunah. Perdengarkan lagi suara-suara kalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi, perjelaskan lagi diri kalian. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Ayo! Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim.
Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dekat tempat ni kau kena jaga tau. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala ibadillahi salihin. Ya rijal ghaib ya ma'syaral jin aynama takunu ya'ti bikum Allah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir wa yuhiqqu Allahu haqqan bi kalimatihi walau karihal musyrikun. Maka kalian perjelaskan lagi diri kalian seukur mampu, wujud diri kalian seinci pintu berdiri kalian jikalau mampu, tunduk kalian di bawah payunganku. Isbatku bertongkatkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada lagi siap. Ada lagi weh. Kat depan tu. Kau tahu dia apa ni? Belakang! Woi! Ada dulu. Tak apa-apa, weh. Siapa? Relax. Weh, depan belakang ada. Relax, weh. Menatang ni. Ha? Akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Sallallahu alaihi wa ilaha illallah akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah akbar. Depan belakang ada dos. Depan belakang ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu musliman. Astaghfirullahalazim. La ilaha Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau binatang daus dia dah kejar kita terus. Dia dah tekam dah. Ini bukan binatang ni. Dia macam nak takut-takutkan kita supaya kita keluar. Ya Allah Rabbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu musliman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal qayyum. Dia jaga mata ulet. Allah Akbar. Saya tak tahu geng benda apa. Innahu musliman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar pokok goyang. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa la ilaha illallah. Weh, depan belakang siap ni. Goyang tu. Pokok goyang. Takut ada bertinggi kat atas pokok ni. Takut bertinggi kat atas pokok. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tengok depan belakang. Tengok mata ulet. Ayo. Dengar suara. Innallahu wa la ilaha illallah akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengar suara tapi tak tahu kat mana ni. Allah Akbar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadir. Mari kalian perjelaskan lagi diri kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Innahu min Ya masyarakat jin. Munculkan diri kau. Perjelaskan diri kau. Innahu min Sulaiman Mana wa yang innahu kau perjelaskan semalam? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oi, hari ni tak macam semalam lagi. Bila masuk seorang kau aku kena. Lagi kalian mari. Innahu min Sulaiman. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Woi, benda apa siap tinggi woi? Oi, tinggi siap. Benda apa siap tinggi woi? Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah Allahu akbar tinggi woi. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Woi, tinggi woi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Woi. Lagi kali mari. Hilang Daud. Hilang. Allahu akbar. Ya Allah. Subhanallah tingginya woi. Semalam pun Sini woi. Semalam pun aku kena macam ni juga. Semalam pun aku kena macam ni juga. Semalam pun aku kena macam ni juga, Daud. Besar, tinggi. Dia nak tekam aku. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Hai. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tinggi woi tinggi. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kau? Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Subhanallah. besar dan tinggi besar. Tinggi besar. La haula wala quwwata illa billah. Tinggi dan besar betul. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillah. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Dia pergi ke sini tadi. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kalian maka perjelaskan lagi diri kalian. Alhamdulillah la ilaha illallah akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jelaskan diri kau lagi. Ya Allah, Jak, kau nampak tu depan hitam? Depan hitam tinggi woi. Aku dapat ni. Depan hitam tinggi woi subhanallah. Woi ya Allah ya Rabbi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Woi. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku cakap Maka kalian perjelaskan lagi diri kalian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar. La ilaha illallah akbar. La haula wala quwwata illa billah. Woi, kiri kanan ni. Allah akbar. Kiri kanan ni woi. Tinggi woi. Tinggi. Tinggi dah. Subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
ويحق الله حق بكلماته ولو كره المشركون. بسم الله يا الله، بسم الله جبريل، بسم الله ميكائيل، بسم الله إسرافيل، بسم الله إذرائيل والملائكة مقربين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أناشدكم بالأحد الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا. أناشدكم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ويحق الله حقه بكلماته ولو كره المشركون. السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Perbunyikan lagi suara-suara kalian. Lagi. Perbunyikan apa-apa saja yang ada di sini. Wujudkan diri kalian walau apa cara sekalipun. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Innahu min Sulaiman wa bismillah. Dengarkan lagi. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dengar. Macam ada benda besar di jalan. Itulah macam ada benda besar jalan kat hutan ni. La quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu suara apa, tak tahu suara apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ويحق الله حق بكلماته ولو كره المشركون. بسم الله نفسي ومالي وديني اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدرني حتى لا تعجيل ما أخرت ولا تأخر ما عجلت. والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه من سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu daripada mana datang suara ni. Allahu akbar. Tak tahu daripada mana datang suara ni. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Oh ya Allah. Oh Allah lawe. Nayo ke kandor lagu ni. Nayo lah ke kandor gini. Nayo lah ke kandor lagu ni. Allah lawe. Nayo ke kandor lah lagu ni. Allahu akbar. Lagi. Jauh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gono nak tubik ni. Di belakang ni. Di belakang dia blok kita. Oh, penat main gini. Penat main lagu ni. Kalau main lagu ni penat. Penat molek. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حارس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jak, sini jak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar walhamdulillah la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. Dah hilang tu dah tadi. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقف ولا تحزن إن الله معنا. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. لا تقف ولا تحزن إن الله معنا. لا تقف ولا تحزن إن الله معنا. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. لا تقف ولا تحزن إن الله معنا. Lekat jiwa ku ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Wow! Subhanallah. Wow! Allahu akbar. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير. اللهم صل على بسم الله سيدنا ما شاء محمد. الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dekat dalam tu geng. Dekat dalam tu. Dekat dalam Daus. Aku pun tak pernah masuk dalam tu Daus. Aku pun tak pernah masuk dalam tu. Aku pun tak pernah masuk dalam tu. Bismillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إبراهيم. سلام على إبراهيم. سلام على إبراهيم في العالمين. 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 بسم الله يا الله. 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 بسم الله الرحمن. بسم الله الرحيم. بسم الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Api tu dah hilang Dah hilang. Subhanallah, subhanallah. Aku cuba siang kejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Allahu akbar Allah. Weh, jangan azan lagi. Jangan azan lagi. Kau nak main ke kau nak balik ni? Tak, bukan. Kau nak tengok dia punya. kalau nak main jangan azan lagi. Bukan, aku nak tengok dia punya respon. Aku nak tengok. Kalau kau azan, benda tu hilang terus. Tak punya. Dia memang bagi respon. Memang bagi respon, kau pam je lah. Jangan azan.
Lagi kalian mari. Innahu muslimun. Bismillah. Allazi la ilaha illa huwa Kau tengok tadi kau percaya kursi. Hilang terus weh. Tak ada suara. Tak ada, kejap lagi ada. Kau tengoklah kejap lagi. Tak boleh weh. Dua benda yang tak boleh dibaca time hunting. Ayat kursi dengan azan. Kau baca habislah kita. Nayalah ke kandar lagu ni. Baru pukul 3.30. Baru 3.25. Kejap lagi ada balik. Kau tengok kejap lagi ada balik. Aku dah cuba semalam dah. Aku nak tengok dia punya respon. Respon dia. Dia mau gibe. Tak dapat apa lah kita. Nayalah ke kandar lagu ni. Lagi. Adik kalian. Kita nak tengok respon dia. Kita nak tengok respon dia. Allah lawe, Allah lawe. Innahu muslimun. Bismillah. Mana demo? Allazi la ilaha illa huwa. Maya. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Tengah ada mini lagi. Bismillah walhamdulillah la ilaha illallah. Sobat geng. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa samawati wal ardi Allahumma alaika bashar. Ayo. Kau dengar tu. Kaf ha ya min ain sad sad ha ya min ain kaf. Maka kalian perlihatkan diri kalian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka aku bukakan kepada kalian jalan-jalan kepada kalian untuk kalian hadirkan dan munculkan diri kalian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari. Maka perjelaskan diri. Tengok tu. Maka perwujudkan diri kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tipu daya jin ni memang kita tak boleh nak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan kalimah kaf, ha, ya, ain, sad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. إنه من سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Masih ada lagi kan suara dia kan? Masih ada lagi kan suara dia? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Innahu min sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alayka bashar. Allahumma alayka bashar. Ayo. Dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muncullah diri kalian daripada pintu-pintu dan jendela yang telah dibuka. Bismillah. صم بكم عمي فهم لا يبصرون. اللهم صل على صم سيدنا بكم محمد. عمي فهم لا يبصرون.
Innahu min Summum Sulaiman. bukmun umyun fahum la Kami tak yabsirun. tahu kan benda ni apa kan. Bismillahi ya Allah. Bismillahi jalla jalal. Bismillahi jalla jalal. Bismillahi jalla jalal. Minal aminina birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi Jibril, Bismillahi Mikail. Bismillahi Jibril, Bismillahi Mikail, Bismillahi Israfil, Bismillahi Israel. Wal malaikatu mukharrabin wala hawla wala quwwata illa billah. Sebelum Relax. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Innahu min Sulaiman. Relax. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات إنه من Sulaiman wa innahu min برحمتك يا ارحم الراحمين. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu binatang ke apa tak tahu. Macam binatang weh, dia kejar laju. Itulah pasal. Dia kejar mengangkat. Tadi kau tengok tiba-tiba kalau dia berdiri dia tinggi tau. Kalau dia berdiri dia tinggi tau. Kalau dia berdiri dia tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Innahu min Sulaiman. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa. Sirullah, zatullah, wujudullah, sifatullah. La hawla la quwwata illa billah. Dia jaga. Dia jaga. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman. Bismillah. Allazi la ilaha illa huwa. Dia macam umpama dia tak bagi kita masuk kat dalam ni. Macam aku kena semalam lah. Tak, dia sifat binatang ni, dia akan jaga kawasan dia tau. Dia akan cop kawasan dia. So dia akan menyerang apabila kita masuk ke dalam kawasan dia. Dia akan menyerang apabila kita masuk dalam kawasan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kalian. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kiri tadi kereta geng. Kereta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni saya rasa kereta curi ni. Kereta curi. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Depan belakang. Depan belakang ni jaga weh. Depan belakang ni jaga. Depan belakang ni jaga. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Depan belakang ni jaga ni.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tu lagi dengar sekali. Bunyi sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bunyi betul terus. Bunyi betul. Bunyi betul. Kenapa weh? Bunyi macam nak ajak kita tu. Dengar bunyi tapak kaki. Ya. Alhamdulillah walhamdulillah la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah walhamdulillah la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jaga-jaga mata ulet. Allah Akbar, Bismillah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Akbar. Allahumma salli ala bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Innahu min sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok atas semua ni. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Daripada mana bunyi ni? Daripada mana bunyi ni? Allahu Akbar, Bismillah, walhamdulillah, la ilaha Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Macam bunyi binatang weh. Macam bunyi benda pula lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Innahu min sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sekejap, kita masuk balik. Kita masuk balik. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu Akbar. Ya Allah. Muncul sekali lagi. Bismillah, walhamdulillah, la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu Akbar, Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Allah. Allah Rabbi. Ya Allah Rabbi, subhanallah, subhanallah. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Assalamualaikum.
putih. Woi, ya Allah, ya Rabbi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia terbang siap. Dia terbang siap. Ya Allah, ya Rabbi. Dia terbang siap. Ya Allah, ya Rabbi, la ilaha illallah. Rasulullah. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kalian perjelas sekali lagi. Hadir. Sekejap lagi. Sekejap guys, bagi saya minum air sekejap. Sekejap minum air tu. Innahu min Sulaiman. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ayo, jangan hanya cakap suara. Weh, dengar bunyi pada atas. Dengar bunyi pada atas, pada atas. Jangan hanya cakap suara. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بك من حمذات الشياطين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بك من حمذات الشياطين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. بسم الله نفسي ومالي وديني اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدرني حتى لا تعجل ما أخرته ولا تأخير ما عجلته اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدرني حتى لا تعجل ما أخرته ولا تأخير ما عجلته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله يا الله بسم الله يا رحمن بسم الله يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم شدد قلبي لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شدد قلبي لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله Innahu min Sulaiman. Bismillah. Pam sekejap, pam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gaib was samawati wal ardi. Allahumma alaika bashar. Wahai zat yang menciptakan jin dan manusia, aku menyeru di sebalik alif lam mim dan huruf jam di balik huruf jah. Dan tidak aku menduakan Tuhanku dengan sesuatu. La yusrikul birabbi la dah. Dengan asma Allah yang maha suci. Aku menyeru kalian sang penunggu tempat ini dan juga penghuni tempat ini. Dia jin jalal jaltul jal jalat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo menjemalah kalian, zahirkan diri kalian daripada setiap penjuru yang telah disuruh agar aku bisa melihat dirimu dengan lebih nyata dan jelas. Dengan kalimah kaf, ha, ya, ain, sad, Allahu Akbar. اللهم إنك أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ويحق الله حقه بكلماته ولو كره المشركون ولو كره المجرمون ولو كره المشركون ولو كره المجرمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi ya karim la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم شدد قلبي لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك أنت ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wih, pokok ni ya. Tumbang pokok. Pokok tumbang. Tumbang pokok ni. Macam ditutup jalan weh. Bismillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار وسلام تبارك ربنا وتعالى في ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت ربي لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم وله الحمد الحي والميت على كل شيء قدير. Syahirkan diri kalian, jelaskan diri kalian daripada setiap penjuru yang diseru agar aku bisa melihat ilmu dengan lebih jelas. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal nasir. Dengar. Masih lagi ada suara tu. Allahumma innaka anta. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Teruskan tapping. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La hawla wa la quwwata illa billah. اللهم شدد قلبي لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. الله حق اليقين من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pam. اللهم إنك أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يا جبار، الله يا قهار، الله يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. Tumbang lagi pokok tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Innahu min Sulaiman.
Billahilazim. Weh, ada 2 pokok tumbang guys kat sana. Dan kat sini tiba-tiba tumbang weh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. بسم الله نفسي ومالي وديني اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدرني حتى لا تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلته. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Innahu min Sulaiman wa bismillah. Allah. Pam, pam. La ilaha illallah wal hayyul qayyum. Kau pula pam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya jinnati wa nas iblis yang mendatangkan kejahatan, berlainan dengan makhluk gerakan pantas dalam aura bangkit menghembus batin. Syahadah menjadi pegangan, lam alif menjadi lingkaran. Ajal bertemu mati, mati berpisah jasad, jasad ditinggalkan roh adalah rahsia Allah. Bangkitlah wahai sangkakala memanggil dirimu menjema dalam batin. Dirimu datang kena kita berbeza alam, tapi tujuan tetap sama, beribadah kepadanya. Allahu Akbar. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala اللهم إنك أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman. Bismillah. Cak pasal lampu aku terpadam ni. Lampu aku suruh terpadam lampu aku. اللهم شدد قلبي لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شدد قلبي لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شدد قلبي لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. Okey, jap aku faham tak jap Kau faham je. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Guys, ini last geng. Faham je dah, faham je. Gunakan Last kebolehan permainan kau. kita. Bismillahirrahmanirrahim. Gunakan kebolehan kau. Allahumma salli Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai hamba Allah yang Allah jadikan kalian sebagai bangsa yang dinamakan sebagai Al-Jan. Aku tahu asal muasal kalian dijadikan berpuak-puak yang menunggu tasik teluk kuala pulau, yang menunggu mata air, yang menunggu mayat, yang menunggu gua, yang menunggu kubur. Engkau yang kafir berajakan oleh 7 raja-raja kalian ialah Madhab, Marrah, Zubaiyah, Ahbar, Burkhan, Syamhurash, Maimun. 7 raja berajakan 4 raja Ifrit, Tamrik, Munalik, Hadla, Bajin, Syughal. Di atas kalian yang menguasai raja-raja kalian bernama Tamtam, Riyam, Tali. Zahir kalian terzahir di hujung benakku, yang gaib terwujud di ruang syahadah-syahadahku, bertongkatkan kalimah-kalimahku berajakan Allah. Aku berpijak di bumi syahadah, kalian berpijak di bumi gaib, dikawal oleh Qutbul Jalalah. Hadir kalian seukur mampu, wujud kalian seinci pintu, berdiri kalian jikalau mampu, tunduk kalian di bawah payunganku. Isbatku bertongkatkan kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
محمد رسول الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله يا الله بسم الله يا رحمن بسم الله يا رحيم توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله وأتوني إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توبوا إلى الله وأتوني إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توبوا إلا الله وأتوني إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم hadirkan diri kalian di mana saja yang kalian berada, maka munculkan diri kalian dengan apa saja yang kalian ada. Mari. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tukar lampu. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma innaka anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma innaka anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ويحق الله حقه بكلماته ولو كره المشركون ولو كره المجرمون. بسم الله نفسي ومالي وديني اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدرني حتى لا تعجيل ما أخرته ولا تأخير ما عجلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك الشطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. Bawangit siap. Bawangit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ilaha la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bawangit ya. Bau bila time terbakar bawangit. Ya. Kat tepi api tu benda apa ya? Dekat tepi api tu benda apa ya yang terapung ya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wow. Ya Allah Rabbi. Wih. Tu dia naik atas terus. Naik atas. Terbang naik atas terus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah. Atas terus nak. Atas tu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Innahu min sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita jangan pelan terus. Kita jangan pelan. API tu dah tak ada kan? API tu macam dah tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma alayka bashar. Allahumma alayka bashar. Allahumma alayka bashar bashirun wa nadhirun. Anidun ani baghin ani syarri kulli zin syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Anidin ani baghin ani kulli syai'in qadir wa la hawla la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Subhanallah. Mari kalian Perjelaskan diri kalian. Jika kau ada lagi di depan kami, perjelaskan diri kalian. Depan tadi geng ada satu benda geng yang jadi. Dia macam API geng. Macam terbakar kat depan sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan kalimah la ilaha illallah ya karim la dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tunjukkan lagi diri kalian. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Sekejap. Gap sikit. Dia tahu ada gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayo, jom jap pukul 4 hari. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan tangkap lagi tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jejak. Azan. Aku azan. Kau tutup. Boleh? Kau tutup aku azan lah. Aku azan. Boleh lah. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u innahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, Daus, go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, go. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa sallam. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap. Kita undur slow. Kita undur slow. Kita undur 7 langkah ke belakang. Lepas tu kemudian kita pusing. Jangan pusing balik. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Akbar. اللهم صل على سيدنا محمد. إنه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. Okey dah kau? Okey. 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 Allahu Akbar. Allahu Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hujan weh. Bukan hujan. Ni bunyi air bukan. Bunyi hujan. Pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. 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 Astagfirullah.